Jisu ang kile cakap perthai pelong senran. Ma bari kita ki senran pin baptis kita kali ke keren syai. Ma gospel Matius pelong ya ki balangit ma kita ki balong senran pin baptis. Mentapat ke balong api uai ya kata ke Great Commission ya ki apostol. Mainly ki dei maki. Uklam ong senran pen baptis. Kita belai. Mau senran pen baptis munu menikai ya ki. Shilong mentara jai kata. Lapan baptis benar berkit clear. Lapan baptis, kalau mat don kam kom jipan baptis. Lada penjipan baptis pak, pilih jesen kat bapiman, kiong ta. Para kena kiele kata mentang, ngayus ngong. Para kena samlam tu, umtip ila jong ali jesen no. Umtip berserai ya gamen sim, kiele kata. But kalau kau mah palat kene, naman ngila insting. Ya ke aing bakakti itu. Lada kalong kom ta upol unumbu ya ki ordinance of the church. Wah, modern ki apostle ki prophet kom ta